Hallelujah! Hallelujah! Sizaqalisa inkonzo ntambama ngokuhlabelela ku 157 iqilongo lebhangeli. 157 iqilongo lebhangeli ebhesini lokugcina elesine sizasukuma sime ngenyawo. Sivalena amehlo sonke siphiwe umthandazo egameni likayise nenendodana nelikamoya oyingcwele. Amen. Thixo olungileyo, yise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, siyakubonga ntambama nje Nkosi yami, thina ukuzibona silapha eJutshume. Awu Thixo wami uyammangalisa. Thina Thixo olungileyo azange ke sikwazi ukuthi sizaba lapha ngali intambama, kodwa wena ngomusa wakho la ngothando lwakho usidonsele lapha baba. Siyamangala baba ukusibona silapha. Thixo wami umuhle, esikukholwayo yilokhu Nkosi.
kule ndaba ezinhlo siphathele zona kukhona ukusifaneleyo okungamelanga sikukhuthe okumele sibe lakho okuvela kuwe Thixo wami. Thixo ufuna silungile phambi kobuso bakho. Thixo ufuna sisenze intando yakho. Yikho usidonsele lapha baba. Siyabonga nokubonga baba. Abanye size lapha baba sizingcuba sizicubi kodwa ngokuba lapha endaweni yaseJujume sizaphuma lapha baba siqolotsha njengamathole egijimelo nina. Futhi Thixo siyabonga ngokusigcinela inceke yakho lo mama labantwana. Nansi inceke yakho ikhona phakathi kwethu. Nxa inceke yakho ilapha baba sinethemba baba. Kukhona baba ukuphathisa inceke yakho ukuthi uze sinika khona. Baba njoba siqala inkonzo baba, qala lathi Thixo olungileyo inkonzo zonke baba kuze kuyephela baba osibizele khona. Ngegama elihle lendodana yakho Jesu Kristu busisa konke baba. Kube kuhle konke kithi ngoJesu waseNazaretha siyabonga Nkosi yami. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Siyabonga abantu bakamlimu. Ejujume. Jujume. Jujume. Namte Jujume silezi vakatshe ezimbili eziqhakathekileyo. 2 abanye babuyile kodwa sezivakatshe ezimbili eziqhakathekileyo. Isivakatshe sakuqala inkosi uJesu ikhona phakathi kwethu. Okwesibili umholi wethu phakathi kwethu. Akusifanelanga eJujume lokho. Akusifanelanga. Kodwa kungelani okwenza ukuthi abe lapha phakathi kwethu ukuthi umholi wethu siyamthanda, siyamhlonipha, siyamthandazela. Mtungameli wethu tino kutsa, tino tembezelela. Ndibo woka kuthiwa kwakajalo ngakujalo. Siyabonga awubaba ukhona phakathi kwethu. Singahlala phansi singaphetha senze okungezwayo sesigijimela phambili. Sesimbingelela size simqambe abantu naye lizambona ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa siyabonga kakhulu. Singabantwana abancane bekungafanelanga ukuthi angaze azofika la. Kodwa uThixo kakhethi isimo somuntu. Nango umuntu kaMlimu sekhona phakathi kwethu. Sibonga konke lalabo abamphelezele abakhona phakathi kwethu. uThixo kababusise. Siyabonga. Inkonzo yethu leyi iyamangalisa. Yivuselele ngumtshado. Ingumtshado. Umtshado wakho niqala khathesi. Ungabuza ukuthi umakoti wakho ungaphi ukhona. Siza kubonisa umholi siza kubonisa ngesikhathi esithanda ngaso. Lo makoti uzambona ngesikhathi esithanda ngaso. Kodwa kuqala khathesi. Manje siyabonga kakhulu. uThixo senze lokulungileyo. Into zakhona sathi singale ngapha eDikili. Sathi singale eDikili umuntu wamlingu wabona isandla siqhweba ngaphetsheya kukamanzi amnyama. Sithi woza nganeno akuchaphele nganeno. Ngalo uPaul wayesemaKhadonia ngithi kodwa lapha besimbiza sithi akuchaphele ngapha nganeno ePlumtree. Umuntu kwamlimu nangu sekhona ngaphetsheya kwamanzi amnyama. Usephakathi kwethu. Siyabonga kakhulu. Bantu bakamlimu asifungichitha isikhathi. Nxa sekusiye kuguqeni ungakhangela abanye. Kuqala ukhulume lo mlimu. Akuxoxe lo mlimu njengoba uxoxa lo mngani wakho. Uyazi ukuxoxe lo mlimu nxa uzwa amadolo esediniwe ukuthi mana Jesu ngisafuna ukuhlala uguqa kuhle ngikhulume lawe. Uzaphuma utholile. Inkosi mayisibuse sonke. Haleluya. Igama lami nguSifiso Gumpo. Ngiphakamele kubonga amandla atholakala egazini kaJesu Kristu. Ngizabuyela emuva kancane. Ekukhuleni kwami ngikhule mina ngingumntwana ohlupheka kakhulu.
Ngikhule ngigula mina mbulawa isifuba. Ngibulawa ngamehlo kongamelanga nginethwe lizulu ngangilesifo senkomo. Ukhulu wami wayeyinyanga. Wayeselapha abanye mina kodwa ukhulu wehluleka ukungelapha. Ngihlupheke kakhulu ngimncinyane. uThixo ebona ukuhlupheka kwami uThixo wasethumela ivangeli ngo1984 ivangeli lafakazwa endaweni yakithi lithe lifakazwa endaweni yakithi ngaphenduka ezonweni zami ngoba ngase ngihlupheke kakhulu ngingumntwana ngaphenduka ezonweni zami zonke ngangizenza ngaqalisa ukuhambela enkonzo zevangeli ngithe ngihambele inkonzo zevangeli ngase sizwe indaba enkulu esabekayo ngazange ngizwe esontweni yami kwathiwa khona ukuthethelelwa izono uhambe konalo umhlaba ungasasenzi isono ngaphenduka inhliziyo yami yonke ngazinikela isiguqo saba ngesami ngazinikela ngakhuleka enkosini yami kuthe mhla ka10 February 1985 inkosi yami yangisindisa uthe uThixo sengisindisile izifo zami zahamba isifuba sami sahle sahamba khonapho inkomo yathi nxa nganethwa lizulu umzimba wami wonke uvuvuke ngivuvuke ngilunywe inkomo yami yahle yaphela khonapho basesithi ungajabulela khona lokho qhubekela phambili ngacela isinyathelo sesibili ubungcwele inkosi yami yangingcwelisa inkosi yami yangipha amandla kaMoya ingcwele ngiyayibonga inkosi ingcinile kuleli vangeli isifiso sami ayisikuthi ngifakaze lapha kuphela isifiso sami ubana ecineni kohambo ngiyofika ekhaya yikubonga kwami inkosi ngiyabonga wafeluku ngisindisa ngiyabonga wafeluku ngisindisa ngiyabonga wafeluku ngisindisa uzungigcine nanini. Hallelujah. Mina ngimi phambi kwenu igama lami ngobulisani netha. Ngiphakamela ukubonga amandla atholakala kuleli vangeli. Ngifakazela amandla njalo atholakala kulona leli vangeli. Mina ngithe ngizalwa ngathola ngathi mvuleka amehlo ngathola abazali bami bekhonza kulona leli vangeli. Ngaphaphama ngathola besigijimisele eSunday school sigijimisele eChurch siyenza lokhu lalokho eSunday school. Ngokukhula uyabujayela ukuthi hayi eSunday school sifundiswa lokhu lalokho ungatshontshi ungaqambela abadala amanga ungayenzi lokho sakhula siphansi kwemfundiso yena leyo imfundiso leyani yakugcina okwesikhathi esithile sona leso kwathi sokufike istage yokuthi sokumele manje umuntu yena azikhethele sokumele mina manje ngizikhethele ukuthi khathesi sengimele ngilalele yini imfundiso le yabadala kumbe sokumele mina khathesi ngihambe ngemfundiso yami engiyifunayo. Lapho istage sona leso ngese secondary ngasemfike secondary ngaba le challenge yokuthi mina endlini kakhulu noma eChurch ngingakasindiswa ngamphila impilo yomuntu osindisiweyo ngathi impilo yokukhohlisa so ngaba le challenge yokuthi nxa sengisesikolo ngale sokumele manje ngiphile impilo yona leyana phele ukuthi mina nje ngisindisiwe so manje nxa sengisesikolo senhlangana labangani bami abazamfundisa hayi ndoda kulalokho izona ezincancane nje zona lezo manje ngahlangana labangani bona laba babe disturba futhi kule into yokuthi kumele nilalela abazali kumele ngingayenzi isono abangani bami banthathe bathi yasambe ebhoreni mina ngaba le problem yesono sebhora kakhulu ngandithanda ibhora ngenye indlela enzima endlini baze bagcina bebeka phansi bathi hayi wena sakwazi ukuthi singathini ngawe because nganisithi noma mvele eChurch ibhora lakhona ngizalidlala ngisuke emvele eChurch kodwa ngisithi ngumzalwane into yakho nayangikhathaza because nxa ungasindiswanga vele uyabungasindiswanga vele into yakho iyabisobala noma ungazama ukuthi uthi uyakufihla nxa kule mfundiso esijayele ukuyizwa ukuthi nxa uyingulube noma ungazama ukumbathi isikhumba semvu
welinda nguzavele egcekeni into leyana ngangihlala ngithi hayi mina ngumzalwane kanengi labazalwane balapha enkonzweni base bathi umntakanetha umzalwane into yakhona because yayimbowa mina ngithi ngesikhathi sona leso yayimbowa ukuthi wawusithi kungavakatshela umzalwane endlini wayethi salibona so wasindiswa so into leyana yayimbowa hayi ngihlale bebuza ukuthi ngasindiswa into yona leyana ehlala imbowa kakhulu so into yona leyana yacina yenza ukuthi no mina ngcono vele imnyizithi mina ngasindiswa to avoid ukuthi ngingabe ngihlala mbuzo ukuthi kathumeleleni kathuhlaleleni but ngaphakathi mina ngikwazi ukuthi hayi mina nilalutho ngiyinsimbi encencethayo but umlimo wangcina ngasona lesi sikhathi wabekezelela izinsuku zokungazi wanilondoloza wambekezelela ekungazini kwami njalo ngale problem yokuthi ngingangena eChurch mina eThempelini ngase ngikwazi program yonke eChurch ukuthi vele kuvulwa ngechorus kuyathi kungena enkonzweni kuyaqala ichorus kulandele ilokhuzeni umthandazo kumbe kulandele ingoma yokuvula so ngangasela ndaba le procedure eChurch ukuthi ngilalele ngase ngithatha inkonzo yonke ngiyishifte ngibe sengiqalisa ukhanya ethi kulalwana obuyihamba lama crash kulalwana uhamba sethi abantu bonke laba kumele bazwisise ukuthi lapha kulamandla la kumele basindiswe abantu laba lo lezono lo kumele athethe so mina ngathatha inkonzo yonke ngathi mina wonke umuntu yime ngase ngani yimumlimo omele ukuthi lwana kumele asindiswe lwana ulenhlupho lwana kumele athole lokho so kwanyenza sibili nga-relax ukuthi mina kumele lami phela ngiyadeserve khonokho engikuphasela over abanye lami ayideserve ukuthi lami kumele ngisindiswe umlimo wambekezelela khonapho mina anzaye ngayenza izono zokuthi mina uthiwa ngathi ngaye ngabotshwa kumbe ngabhema imbanje zona lezi izono ezincane ukuqamba amanga ukutshontsha ichukele into ezincane zona lezo kwakuyizono phambi kamlimo because mina angikhumbula ukuthi ngathi mina ngathi ngaye ngahamba emaphathini owathi because mina ngayingumuntu wayephila impilo leyana ukuthi kanje ngingumzalwane so impilo leyana ihlala incontrol ukuthi hayi nxa sengila kumbe nxa ndlala ibhora khona phela inini kakhulu elayinini ngangingumkhohlisi sibili lapho ngamphuma itrue color so kwakungenza ukuthi nxa kungathutsha umzalwane ngimeke sure ukuthi ngiyacatshe banganini bami madoda lo umuntu kwamela ngambone lo ngicatshe nxa engadlula ukuthi hayi sedlulile buya so impilo leyana yangikhathaza ukuthi hayi khathi kuzaze kube nini lokho ngiphila impilo yokuthi mina ngizabe ndlala umamcatshelana ukuthi mina ngizabe ngisithi nsindisiwe endiyetha nsindiswanga ngizaze ngifike ngapi cause into leyana yazi yamfikisa kwelinye ilanga intshumayelweni yathi chunyayelwa wayechumayela wathi yena ungumntwana omzalwane ungumntwana omfundisi ungumntwana omhlabeleli ubaba wakho ungumzalwane lapho uthembekile uyenza imisebenzi yonke lapha enkonzweni wena kodwa usindiswanga ivangeli lifanana lomkhumbi ivangeli lingumkhumbi wena awukho emkhunjini abazali babasemkhunjini wena ungaphandle komkhumbi so wena nxa ungazi kahlukanisela ukuthi wena ungene emkhunjini because indaba le ipersonal ayisikuthi wena nxa umntwana omfundisi sokusitsho ukuthi automatically umfundisi seza ukuthi akuncedise ukuthi wena usuzasindiswa kumbe automatically ususindisiwe akukho njalo umntwana omfundisi akutsho ukuthi sesindisiwe umntwana omzalwane akutsho ukuthi sesindisiwe so wena mntwana omzalwane sokumele wena uthathe inyathelo ukuthi sokumele mina khathesi ngifuna usindiso olwami mina lokuzazela watsho njalo umfundisi wayechumayela wathi usindiso lolu ubalalo wena lokuzazela ukuthi wena usuphakathi emkhunjini lo usungohambayo athi so uthi phela mina angikho emkhunjini phela nxa ngisithi mina ngihamba ndrobha abantu ngisithi nsindisiwe angikho emkhunjini kwangikhathaza into lokho kwaze kwangitshovele ukuthi no khathi mina vele mfelani
Cause angila zone ezokuthi mina ngathi ngazithwalisa nzima ukuthi ngithi mina lezone ezinje ngaphenduka kizo. Khathi kuthini ukuthi mina vele ngisindiswe ka1. Umlimo wangisiza ke ngaphenduka ezonweni zami. Ekuphendukeni kwezono zami anhlalanga isikhathi indaba le yamangalisa. Nxa ungaphenduka umlimo uyakubona. Nxa ukhohlisa njalo futhi uyakubona. Ngathi mphendukile mina ngasuka kwangama crusade aka 2017 ngiphendukile following Sunday yakhona ngathi mfike enkonzweni wayechumayela vela ngimzwa ukuthi wayechumayela ngani cause mina vele wayesemphuzela ukuthi vele mina sokumele ngiyesindiswa cause akule enye into engiyabe ngisayimelele. Wayechumayela wathi sithi ngubani vele ngase ngisukume kudala sensesiguqweni ngafika ngavuma izono zami ngathi mlimo mina ngisoni phambi kwakho nithethelela izono zami bengihamba ngokungazi ngihamba ngokukhohlisa umlimo ungadanisi wanthethelela izono zami. From khonapha ngisathwala kanzima ukuthi mina khathesi somele ukuthi nxa ngabona umzalwane sokumele ngicatshe asathwala kanzima into yakho nayisi automatic kuphela hayi lokho akwenzi ibhora liyenzi khathesi ukuthi udlala ibhora akwenzi ukuthi khathesi udlala ibhora khathesi akwenzi ukuthi uhambe labantu laba abangani bakho laba kusayenza ukuthi khathesi uhlale labo because mina ngithanda ukuthi ngafika isikhathi esiningi vele ngangispenda ngiphandle labangani bami ize ngene endlini late ngabo 9 mdala ubaba ehlale ekhuluma ukuthi hayi wena kathi indaba ungena endlini late indaba uhlala ungena endlini late waze wabeka phansi umuntu omdala. But ngathi sensindisiwe into yakhona yayisi automatic nje ngangasathwali nzima yabo ngase mphongo uphila lula nje umlimo wangisiza ngangcweliswa ngayembeswa ngamandla. Ngingomutsha mina mphilela ivangeli nginqoba isono ebusuku lasemini ayikhona ukuthi kumbe engcenye ngiyacabangela kumbe engcenye ukuthini hayi imphila mina kobulawayo phakathi lapha kontuthu ziyathunqa komfazi uchaya indoda lapho kudliwa khona isono emini libalele so akucatshangela ukuthi kumbe engcenye hayi ngiphila company ezitaradeni mina kakhulu ngisebenza iconstruction ku construction kunenge esihlangana lakho uyabuhlangana labantu abachiyechiyeneyo because thina kakhulu sisebenza labanye abesihedini uyeza umuntu ethi ndoda bona bathi abafazi zinyoni uthi ndoda uyabona inyoni le ngikhayele ethi abantu umuntu lo sibili sasekhachana lo mhlaba usasekhachana sibili kathi kaboni ukuthi kunevangeli kakhulu thina siyabe sifakaze emsebenzini ndoda thina asayenzi lo hayi lina lani liduma uthi lifuze enza abantu ongcwele hayi akhona amandla evangelini akhona amandla egazini lika Jesu Kristu ukuthi ijaha liyaphila linqoba isono. Manje mina ukufakaza kwami isikho ukuthi ngijabulise kakhulu ngithanda ukuthi nxa bekhona abasizwa kakhulu antsho siyakhuluma ama mic nxa kukhona amajaha ayehlulwa isono kabuye la azozwisisa ukuthi kukhona amandla asusa ijaha esonweni liphile linqoba isono kona lo umhlaba wona lo umhlaba uyakuyala kodwa mina ngufakazi wakho mina ukuthi kuyaphileke emhlabeni lapha unqoba isono njalo mina ngizafuna ukuthi isifiso sami ngisokuthi ngiphile kona lo umhlaba nqoba isono usathana azazonde azacaphuke sibili umlimo engisiza sibili ngize ngithi umlimo engisiza ngize nginqoba umhlaba lo ngokudlula lapha emhlabeni ngiyefika ngiyebona uJesu lo wanqobela izono ngiyabona.
Zita renyu Baba rimwanakomana nerimwe ya Mtsene. Tinokutendai mambo nokutanga kweshumiro Baba kuchinguri yatanga kusvika panguva dzino. Tinokutendai wamasimba ose nekufambisa kwamaita umuranda wenyu Baba nenzira changamire yakagadzirwa navanhu. Pamwe chete nezvinhu zvakaitwa navanhu. Mukamusvitsa kunzvimbo ino mambo wangu nechikonzero chevanhu vari munzvimbo ino Baba. Mamutuma changamire wangu kuvanhu vekuno Baba. Muvhiki yadarika makanga mamutuma changamire kuvanhu vekumapeto kwenyika. Nasi mamutuma zvakare kumapeto enyika changamire yeZimbabwe. Chinangwa chenyu ndechekuti musvikirire vanhu vari kuno Baba. Shoko renyu ranga riri kure navo. Mamutuma kuti avaswedere pedyo. Zvino mambo wangu manheru ano Baba. Tinoziva musiyane nemuranda wenyu. Paanotsika nemi munipo. Tinoziva kuti manheru ano muripo pakati pedu Baba. Amusiyani nemuranda wenyu Baba. Pupurirai Baba muranda wenyu nhasi manheru. Kuvanhu vekuno kuJuchume kuPlumtree. Mambo wangu na tenzi wangu varimo vanhu venyu Baba mukati memiti umu. Varimo changamire mumakoronga Baba nemunzizi. Vaswededzei Baba kushoko renyu nhasi manheru. Vaswededzei vasangane nemunhu wenyu mambo. Vaswededzei vasangane na Peter wedu wamazuva ano Baba. Makatuma Peter kuJopa. Nasi uri kuPlumtree mambo wangu kuJuchume. Mambo wangu vanhu veJuchume ngavararame. Nasi manheru anochangamire. Varwere vaporeswe Baba. Vatadzi vaponeswe mweya yakaipa isiye vanhu Baba iregere vanhu. Mwari wangu berekai kutsa chenesai wombekai nemasimba omweya Mutsvene. Muporese navarwere vose vari pakati pedu Baba. Baba itai zvamakaita kudhikiri negoreri nemwedzi uya Baba. Muite zvamakaita changamire kubhinga vhiki yadarika. Mupamhidze zvakare Baba pano paPlumtree mambo.
zita renyu baba tinorida kuti rinoshanda pakati pedu. Tatenda baba wonekwa ibudai pachena zviratidzei baba mnasi manheru. Tatenda baba tinosiya shumiro ino muruoko rwacho kuti Jesu Kristu anogara nokusingaperi. Amen. Uyabizwa mhlobo sabela uyabizwa wena sabe haleluya ubizelwe emseni ubizelwe emhlanhleni uyabizwa mhlobo sabe uyamenywa mhlobo sabela uyamenywa mhlobo sabela haleluya umenyelwe enhlanhleni haleluya uyamenywa mhlobo sabela uyamenywa mhlobo sabela uyamenywa mhlobo sabela umenyelwe enhlanhleni yebo uyamenywa mhlobo sabela hallelujah hallelujah welcome to Jujume. Inkosi mayilibusi sasihlaleni phansi. Siyabingelelana ntambama endaweni yaseJujume. Sibonga uThixo osenzela umusa wasibuthanisa lapha. Bakithi le yinhlanhle siyitholileyo. Phela linanzelela ukuthi kubuthanelwe ezinengi. Abanye khathesi babuthanela amacala. Abantwana babamithisiwe. Abanye bamithisile. Abanye batshontshile so. Bayathondisiswa zikhuluma so. Omunye ubanjwe lo mfazi womuntu. Omunye ubanjwe le ndoda yomuntu. Kulamadale so. Abanye babuthanela imfa. Kodwa khangela umusa siwenzelwe nguThixo. Sibuthanela izwi likaThixo namhlanje ntambama. Hallelujah. Jabula ngoba nawukhona lapha phakathi kwaleli tende. Indawo likhethiwe ke kuyona limpela nsonto. Hawu bakithi. Thina siyajabula ukuba lapha eJujume. Zihlobo zami uThixo makalibusise lani balapha abantu. Lina lonke lilapha eJujume la zonke indawo eziqanjwayo ezigombolozela indawo. Inkosi mayilibusise. Silapha ukuzokhonza. Hallelujah. Silande ukuzokhonza uJesu weNazaretha. Sihamba sikhonza. Amen. Sihamba sisenzani? Sikhonza. Lama singafika lapha siyamkhonza. Singafika lapha siyamkhonza. Singaya ngale siyamkhonza. Oh hallelujah. Thina singabakhonzi benkosi yethu Jesu Kristu. Asisonti ngoba kasila sonto futhi kasingeni isonto sizokhonza uJesu weNazaretha. Amhlophe ke kithi sonke esiphilayo. Sisele kwabahambileyo, sisele kwabangasekho. Yebo. Abanye balibonile liphuma kodwa 12 o'clock abambonanga. Abanye bambonile u12 kodwa ikhathesi abayibona. Abanye basendlini zomqando sebebotshela amatikiti emazwaneni sebelamagama okuthiwa izidumbu. Njalo kasabizwa ngegama lakhe hayi sokuthiwa nguzidumbu. Ngiyabona zihlobo lezi zinto
ngamaqiniso empilo. Abantu babethi bangasuthi isitshwala bakhohle ukuthi basohambeni. Umuntu anganatha so uyathethisa lo mlimo ekhohle ukuthi angafa any minute. Umuntu angachena abe smart uyakhohle ukuthi uyafa egqoke smart. Kodwa ke libone bantu nansi ivangeli. Nanku kukhanya kufikile. Amen. Hallelujah. Ivangeli leli ngamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo. Hallelujah. Lizokhanyisa zona lezi ndaba. Lizophaphamisa abakhothemeyo mangisho njalo. Lizovusa abaleleyo. Hache embhedeni yako Spring Master balele buthongweni bempilo. Bathi bayaphila kanti bafile. Kodwa siyambonga uThixo ngokushiyela kwevangeli bayavuka emoyeni. Igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. Sihamba ngendaba zevangeli, indaba zamandla kaThixo. Hallelujah. uThixo walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa ukuba bonke abakholwa uye bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. Okholwa kuJesu unokuphila okuphakade. Kodwa ongakholwayo selahliwe. Litsho njalo izwi likaMlimi. Uyazi ulahlwa ukhona. Umuntu ulahlwe lale endlini yakhe. Ulahlwe ngumlimi esaphila umuntu. Manje sefile ke. Uyakujikijela dot box umlimi. Umlimi le dot box embi too much ngumlilo wesihogo. Indoda ephile emhlabeni ingazange iphenduke ezonweni isengozini ifile iphila. Umfazi noma ephila lapha emhlabeni kodwa nxa engakathethelelwa izono ufile ephila. Uyapheka kodwa efile. Uzala abantwana enjani efile ngoba kazalwanga kutsha. Zihlobo ezithandekayo ikhona indaba emangalisayo evusa abantu ekufeni. Lindaba ngeyokuzalwa kutsha. Hallelujah. Ngeyokwenziwa ube ngumntaka mlimi. Uzalwe nguThixo ulapha emhlabeni. Ukuzalwa ngubaba nomama kwenele all right. Kulingene impilo yala. Kodwa nxa usukhuluma ngokuya ezulwini njengoba uhlabela ngalo so. Nxa usukhuluma ngokuya ezulwini njengoba ulithanda kangaka. So kumele wenze something. Kumele wenze olulutho. Uthatha isinyathelo esikwenza uye khona. Igama lenkosi malibonga. Abaye eGoli baqume ebhoda la. Ngoba bathethe inyathelo lokuya khona. Uyazi umuntu uyakhohle ukuthi kulamasotsha ebhoda. Esenzisa inqumo sokuya ngapi eGoli. Uyakhohle ukuthi kulama crocodile lapha eLimpopo. Uyawulanda umfula swe ethwele isecheli yakhe ngemuva ebamba amanzi so ebhodlela. Ngiyakutshela umuntu asisibindi esiyadinga irandi angavusa lapha indaba yakhe yokuya eGoli awumbambi wena. Noma ungunini umkhale usithi mntanami bongahambi uyadliwa izilwane uyakutshela ethi umasana madoda. Kodwa uyongikhathaza khona apho kusasa ucela imali. Seza kubalekela ke. Ekutshela ethi ngiyabuya mama sayabona ichomi yami. Kanti hayi usesiya ngaphi eGoli. Selungise lo malayicha private. Alungise lalowana private. Alungise laphana private. I-passport halayo kodwa uhambo uyaluthatha. eGoli kala muntu kala sihlobo kodwa uthi umngani wami uzangigcina. Usuka lapha ngokukholwa adabula mango wena uhambe egoqene ebhuthini yemoto elanda ibhoda elesibindi ngoba uthethe inyathelo. Ngoba ufuna ukuya eGoli uthatha inyathelo ngiyakutshela ufike ekhangela amasotsha so enze something. Umangala ukuthi udlule njani. Ngibone sekhona lesithi mara. Ngiyakutshela umse sithi ndikhona and right. Sekukhuluma khona le akutshela zakubingelela ngesisuthu. Sekukhuluma ulimi lwakhona le
atshintshe impahla agqoke ithenisi legoli, ijini yegoli, iskipa segoli, ebiza izitrada zegoli, atshintshe abe ngenye into khona. Uthi umfika atshintshe inwele azidaye zibe yibrown. Ngiyakutshela afanele ndunduma zegoli ngoba wathatha inyathelo. Ongathathanga inyathelo noma nesifiso uyaluphalela khona. Ufuna ukuya egoli uthatha inyathelo. Uthatha inyathelo amanye amadoda ehlezi uyawachiya. Uchiya lenkomo zakhe esibayeni ahambe. Basala bezithinta. Basala bevala indlu sogaba. Akabuyanga ntambama valana umnyango lo. Bavale pha. Undoda uthetheni inyathelo. Lokuya ngaphi egoli. Lokuya ezulwini. Likhona inyathelo elithathwayo. Asikhulumi ngohambo lwegoli. Hayi, sikhuluma ngomuntu umoya. Umuntu umoya kahlali lapha emhlabeni. Hayi, umoya uvela kuThixo wawunikayo. Umzimba uyindawo uhlala khona kibo komzimba kukhonapho lapho nyathele khona. Khona lapho nje onyathele khona lapho nyathele indawo zakho zathi bha zombili zo yikho kibo komzimba khona. Phuma emzimbeni uzabona kuyabolela khonapho. Ngabe ngabuthanga ngiyakutshela. Vele khange lalela ngithi khange ungachayela izinyo. Into yokuqala oyicabanga yikwenzani? Nikulala phansi. Umzimba lo uvela ufuna ngibo. Isisu singaluma uyagijima etoilet ungafika ukuthi uhlala so kuyala ukuthi wenzeni ulala so kusiya ngibo. Ngiyakutshela isandla nje lesingaba buhlungu awufuni ukuhlala esofeni ufuna ukwenzani? Ufuna ukuya ngibo lokho. Useduze ngibo khona apha eduze khona. Ngiyakutshela hlanza sibo. Hlanza uzabona uyathi uqeda ukuhlanza so usunabile phansi usubambelele phansi wasadalala sungcole kabi. The next thing is ukuthi bisiphilo fakela phansi phi umzimba usufuna ukuya ngibo. Kodwa abantu bakithi umzimba lo moya kuyahlukana lokho. Umzimba uyasala lapha. Ngangizwa abadala bekhuluma bethi hamba utshela uzibani abahlala lapha ukuthi uzibani kasekho. Kodwa babuya bevula ingubo nansi isidudla sifehle umafehle now ulele la inqaba yenyama so bavule bafika abakhangela ubuso bathi sure bathi bathwala imkhono all right kanti indawo bethwala imkhono khona kule nyama la usidudla umafehle nangu phela. Ngiyakutshela una Agnes nango khona useka Gibson nangu lelela kodwa amadoda abuya athi hawu bantwana behawu umdala hayi bafana bami hayi qinani bo bafana bami qinani hayi impilo majaha umdala sedlulile uyezwa kodwa engaphi la kunabe inkalakatha yendoda la igutshuzelo nje kanti sokwenze njani sokuthiwa kakusekho kuyilo kungekho ngakho likhayelani ngakho kwenze njani hamba ukuthi sesichile silomzimba wakhe ubani umuntu madoda nanku phela umzimba wakhe la kodwa uthiwa senjani sesichile njani athi siyaface nangu phela aripana apha nangu usichiye njani umzimba nanku inyawo ngezakhe inzipho ngezakhe umlomo ngowakhe ikhanda ngela nangu khona wonke wakhe nangu la kodwa kuthiwa senjani ha uyabona ke kuyabe kusuke umuntu obehlala lapha ekhasini leli elithiwa ngumzimba obehlala enyameni le umoya womuntu awugutshuzelwa noma ufaka ijali kuthiwa 2 in 1
uyifake so wayigubuzela ba umoya kawugubuzelanga khonapha kulenyama la masinye ngeke ungayigcina khonapha kuyabuya ama green bomber khonapha ngiyakutshela kubola khathesi kunuka manje so kuyalikhathaza lingakugcina khonapha so kusiyafuna sokufuna ukuyangibo sokugqitshelwa phansi phelile kodwa ophume laphana uye nga phela madoda akulandliwe egcina imoya yabantu ikhona kulezibhedlela all right zihamba abagulayo kulungile kulama klinika all right siyazazi izibhedlela zakhona ezinye zilaphana lama klinika laphana kodwa umoya yabantu bangaphuma abayi lapha no zwanini ngilitshele alubani imoya yabantu ithu iphumile lapha ngakudala sayidiliza indlu yakhona sifuna izithandwa zethu yes besiyabayekela bevaleni laphana abantwana basali bezintandane umfazi asale ngelandoda indoda isale ngelamfazi kayikhona madoda bekusenziwa iplani yokuthi chithana intole igcina abafowethu la hambanzi abantu bebezenza iplani abantu abathapha inyosi ezilumayo uthini wena babamba inyosi ziluma bazithapha abantu bazibuthelele so bebezayenza iplani yokuthi thathana imphefumulo yabantu lapha ngikutshela akakho ongafunwa ngibo la wonke umuntu ufunwa ngibo la ukufa kungahluthuna umuntu la ahambe kukhalwe imayi babola amanye behlule kukuma nasengcwabeni behlule kungcwaba umuntu wangibo sebekhale baze baba lesihlabo bekhalela umuntu wangibo uthiwe wena kuthiwe nangiyani usemdulini lapha uyahamba uyawudiliza umduli kodwa madoda akelizwe inyama ibuyela emhlabathini njengoba yayinjalo kodwa umoya ubuyela kuThixo wawunikayo amen mana mphinde futhi inyama iyabuyela othulini njengoba ulithuli lomhlabathi kodwa umoya ubuyela kuThixo owawunikayo igama lenkosi malibonga umoya wavela kuThixo wawunika umzimba njengakuthandayo abantu bafikela ngakibo lapha abakhona khathesi bengakhethanga bazibona sebekhona njengawukhona kodwa abanye basebhinga awuplananga kuba lapha ukhulele khona ngoba usibonesa ukhona uyambona umlimi ukuthi umkhulu khathesi ngakusa somewhere futhi khathesi so ungaphuma khona akufake somewhere unamandla okukwenza phela wabuya ngini khona wakhuluma lo babakho wakhuluma lo nyoko anjabo le nduna uzange batsheliwe induna itsheliwe ukuthi kuzona umuntu la lo commissioner utsheliwe sokuthi i-birth certificate ukuthi ufike njani akwaziwa umlimi uyoplana izinto lezi umuntu lo plana lokho madoda asikhulumeni la singakasuka emhlabeni umuntu onamandla okukuthatha la akuse lapha asikhulumeni laye nanto ke nanto ithuba ke naso isikhathi ke mahlabe Zulu okufuneka khona linto ezelapha okuthiwa livangeli ivangeli yezihlobo zami lisebenza khonapha nxa umuntu ephuma emhlabeni la liyamlungiselela ukuphuma abantu mabathi amen glory to God nxa ilungile ezelwe ngokwaphezulu ekholwe ivangeli wasindiswa angafa uya ezulwini kodwa uma engalikholwanga ivangeli wafa izono zingathethelelwanga lo muntu angengene embusweni kaThixo mana mphinde futhi angewubone umbuso kaThixo umuntu onjalo umphefumulo onjalo uya eHades emlilweni la zihlobo ezithandekayo ivangeli lenkosi yethu Jesu lilanda ukuzokubamba isandla sokuxavu likuchaphise empilweni glory to God ukushunyayelwa kwevangeli
luthando lukaThixo. Haleluya. uThixo uyazi ukuchisa kwesihogo lohlupho oluvelela umuntu ongasindiswanga. Yikho uThixo elungisa izikhathi ezinje ukuze umuntu aphenduke ezonweni zakhe, afune ukuzalwa kutsha, athethelelwe izono, abuyisane noThixo ngoJesu weNazaretha. Igazi likaJesu limhlanze kukho konke ukungcola okomzimba nokomoya. Haleluya. Enziwe abe ngumntwana kaThixo ngendlela yokuzalwa kutsha. Amen. Osezelwe kutsha igama lakhe liyalotshwa encwadini yokuphila yeWundlu. Lowo onjalo ke ufanele umbuso kaThixo. Amen. Ozelwe kutsha uyawubona umbuso kaMlimi. Kawuboni kuphela, ozelwe kutsha uyangena embusweni kaMlimi. Igama lenkosi malibonga. Nansi indaba ntambama. Silendaba ngoJesu lo. Amen. Silendaba ngevangeli amandla kaThixo. Bantu bejujume, umuso wezulu sondele. Namhla ntambama silesikhathi esihle sisinikwe nguThixo sokuba kufundwe kithi amazwi okuphila. Hallelujah. Oh, yeke inhlanhla esinayo. Namhla ntambama kuzafundwa amazwi okuphila. Sihlobo esithandekayo, ngiyakunxusa ngegama likaJesu ukuba uvule inhliziyo yakho ulalele uThixo ekhuluma phakathi kwethu. Asizanga bonana, hayi, asizanga khulumisana njengabantu abahlangana esitishini. Cha, lapha sizotshelana nokukukhomba indlela yokuphila okuphakathi. Ubuhle bendaba le nalela sihlobo amazwi la okuphila nxa efundwa, haleluya, nxa ekhulunywa ogulayo uyaphila ngawo. Isimanga sikaJesu weNazaretha. Nxa ulalela inkulumo le kumele uthathe ukukholwa kwakho ukuveze kuThixo. Ngoba uThixo uthokoziswa yilokho ukuthozayo kuye ngayekholwa ukuthi ukhona nokuthi uyabanika umvuzo wabo bonke abamfunayo. Namhla ntambama othanda ukuzuza kuThixo kakholwe. Ukukholwa yikuvuma ngenhliziyo. Ukukholwa yikusuthiseka ngento. Amen. Ngoba ukukholwa kuyikwethemba okubhekwayo, kuyikubona okungabonwayo. Amen. Jesu watshela abantu wathi kholwani uThixo. Sihlobo esithandekayo, lindaba kayisiyo kamfundisi, asiyo yabahlabeleli, ngeyakho. Nxa ingakhulunywa kanje kungafundwa iBhayibheli, kungafundwa amazwi la okuphila, uzanikwa isikhathi sokuza phambi kukaMlimi uzoguqa ngamadolo akho la, ube lengxoxo nomlimi ngendaba oyizwe lapha. This is wonderful. Lalela sihlobo sami, nawe uyavunyelwa ukuzikhulumela kuMlimi okufunayo kuye. Unemvumo sihlobo esithandekayo sokutsho amazwi kuThixo umdali wezulu nomhlaba. What a privilege. What a privilege. Lapha ejujume indlebe kaJehova namhla ila. Ilihlo likaJehova lamhla lingaphi? Lilapha. Isandla sikaJehova silapha. Inhliziyo kaJehova ilapha. Manje amhlophe ufike endaweni elesimo esinjalo. Ungaphumi lapha nohlupho lwakho. Zimisele na uthi namhla ngifuna ukuzuza enkosini.
Uyabona sihlobo, awulandanga muntu ukuba uzomtshela uhlupho lwakho. Cha. Owafa esiphambanweni fela abantu nguJesu weNazaretha. Uzathi wena anti bafa bengu3, labana bangu2 babefela izono zabo. Abaphangi bobabili ababemphahlile eGolgotha bafela zabo. Babefela amacala abo. Kodwa uJesu weNazaretha wafela izwe lonke. Wafela izono zabantu bonke, wathwala izono zezwe lonke, zamajaha wonke, nabobaba bonke, nabomama bonke, lentombi zonke, lamaxhegu wonke, lezalukazi zonke zafelwa nguJesu weNazaretha. Hallelujah. Yikho sihlabela ingoma yethu esiyithandayo sithi thina Gakho mhlobo njengoJesu yena osikhathalela njalo yekinhlanhla esina singabeka kuyomthwa Godwa thina siyadinwa zikhulile izinkathazo kanti singabeka konke kuYesu Jesu ngomthanda. Sidlulela phambili sithi uma sesehlulekile sithi nguba senze njani uJesu kahlule yebono binqaba noma inqabi ngakana xa izihlobo zisishiya yena nathi njalo uyosithwalela izinsizi nemithwalo. Hallelujah. Kakho umhlobo njengoJesu, silapha ngaye. Zihlobo ezithandekayo silande khona lokhu. Hallelujah. Namhla ntambama ubusisiwe ozavula inhliziyo yakhe abezwe uJesu ekhuluma. Inkonzo seyiphelile buya lapha uzozikhulumela lalo umhlobo lo kuthiwa kakho njengoJesu. Glory to God. Umfundisi kafani noJesu. Umngani wakho kafani noJesu. Kakho umhlobo njengoJesu. Ake sizwe ke sesingena ezwini likaThixo sesifunde encwadini yamazwi okuphila. Amazwi la besisibuthanisa inhliziyo zethu ukuze phela sonke sibenefite. Akuthi mana ngidinge isindebele kuthiwa sizuze. Amen. Sifumane enkonzweni yonale. Ngoba namhla ntambama sikhona isibusiso sikabani nobani okholwayo. Siqala lapha encwadini kaMateyu chapter 18 verse 20. Hallelujah. Matthew 18 verse 20. Ngokuba lapho kubuthena ababili noma bebathathu ngegama lami ngikhona phakathi kwabo. Lokhulumayo nguJesu. Kahle siwezwe futhi amazwi akhe.
ngokuba lapho kubuthena ababili noma bebathathu ngegama lami ngikhona phakathi kwabo. Kuyabongeka lokho ukuzwa i-direct speech evela kuJesu. Alubana kuthiwa nguPetro okhuluma ubezathi uJesu wathi. Ubezathi uJesu wathi. Kodwa khathesi inkulumo le iqonde nta. Iphume emlonyeni kaJesu sibili. Uqobo lwakhe. Ake sizwe futhi amazwi la ayaphilisa amazwi. Yawezwa amazwi la impilo khathesi. Sesebenza uJesu phakathi kwethu. Ngokuba lapho kubuthena ababili noma bebathathu ngegama lami ngikhona phakathi kwabo. Namhla ntambama, haleluya, uJesu lapha ejujume. Haleluya. Ithiwa yini indawo le ngokuqanjwa kwayo? Entsheni. Lapha kusentsheni. Izintshe angithi? Namhla uJesu ulapha entsheni. Hey madoda. eBhayibhelini sifunda ukuthi wayeDekapoli, wayeGalile, wayeNazaretha, wayeKhapenawumi, wayengaphi futhi eJudiya, wayeJerusalema. Namhla ke kuthiwa ungaphi? Usentsheni. Nansi indaba bafowethu, nansi indaba bodade wethu, uJesu ukhona phakathi kwethu. Haleluya. Nguyizolo nanamhla naphakade. Haleluya. Madoda saze sayizuza ichance yokuthi sikhonze lo Jesu phakathi kwethu. Kade sakhonza labafundisi man. Kade sakhonza labantu abachaya amakatali. Kade sakhonza labanye abagidayo. Yes. Bagidi bachibilike bafike la. Bafishane sobunuke pu echurch. Kodwa namhla nansi chance madoda. uJesu ukhona phakathi kwethu. Saze sayithola. Amen. Namhla saze sathola ichance yokukhonza lo Jesu madoda. Hallelujah. Uzakhewu wathi ezwile ukuthi uJesu obuyayo wenza iplan, wakhwela isihlahla. Hallelujah. Wadibana noJesu. Amen. Umfazi wayesopha igazi uthi esizwe ukuthi uJesu wenza icebo, wangena phakathi kwabantu, waphatha umphetho wengubo kaJesu, ukopha igazi kwahle kwawoma khona lapho. uBhatimeyo esendleleni esizwa kuthiwa ngubani odlulayo, bathi mbani? Wahle wathi ichance yami. Wahle wathi Jesu ndodana kaDavida ngihawukele. Lithi izwi likamlimi wema uJesu. Haleluya. Ngoba la uthole ichance. Manje ichance madoda namhla ngiyabobani. Ngekabani ichance namhla ntambama? Ngeyakho hlangana noJesu ke namhla ntambama. Ukhala ngani? Ufunani? Nawukhula uJesu nangu. Nawulohlupho uJesu nangu. Engela uyopha nangu uJesu. Engenya amehlo akho kaboni nangu uJesu. Engenya indlebe kazizwa nangu uJesu. Engenya uzali nangu uJesu. Kanti ubulawa yini? Zinyawo nangu uJesu. Sile chance. Yaze yafika. Yaze yafika madoda into right. Yaze yafika laze lafika ithuba. Kade salifuna leli. Kade salidinga man. Engcenye la ubulidinga njengami. Elokuthi uJesu abekhona. Ngingena enkonzweni elo Jesu phakathi. Amen. Nami ngizaphuma lesibusiso sami namhla. Wena ke uyabona nxa usufike kuJesu kukozithatheleni. But zwanini ngezwa edrobheni mina ngalesi sasebenza umhlaba usahlezi sasithi nxa sefamafemu sithi isikafu ndoda uyazibonela baba nxa usukuJesu la. Umfundisi eceleni, umhlabeleli eceleni, umfazi wakho chiya, indoda beke eceleni, unyoko yekela, umntana wakho yekela, gijimela ngaphi kuJesu. Hallelujah. Nansi chance bantu. Isikhathi sihle kangaka.
inkosi mayisibusise sonke kungabi lozaphuma lohlupho lwakhe la thina sithola ichance eyathola uBhartimeyo hayikhona ungabuyeli lamehlo akho lamhla ungabuyeli lohlupho lwakho bahamba befile babuya sebephila bahamba benezithuthwane kuJesu bathi besuka khona bo sebe right manje nguyizolo namhla izolo wenzela abayizolo ake sibayekele namhla yithi namhla yithi man let's personalize it namhla yimi lamhla yimi lami ngiyambonga umlimi mina bendomthandazo wami vele ngiyasengikholiwe sengikholiwe haleluya sokulungile kanjabo sengiqondane lami kethu wena ke unohlupho bani ufunani khathesi sokuJesu uyakunika uyakwenzela ufuna wena ukholwe amen haleluya uthi uJesu lapho kubuthena ababili noma bebathathu ngegama lakhe ukhona phakathi kwethu manje ukhona kumsindisi sonke sizaphuma kusilungele njengabantu labana abedekapoli bathi beletha abagulayo bakhe babo baletha amamphungane baletha abezimpungutshe uthani impumpumputhe baletha nabachwabheneyo uyazi kuthiwa lamaparaliyo uyazi ivesi yangezelela ilist ye-kinds of problems ikhuluma isithi nabanamaparaliyo nabanamalepheru futhi bese licina ukuthi wabaphilisa bonke amen namhla uJesu uzaphilisa bonke abagulayo lapha kholwa ukuthi kuzagcina njani okwakho kucina so kucina kuchunyanyelwa so sokuphelile khona la namhla uzalala kuhle uhlupho luhambile inyoka isihambile uxami yena lade ukukhathaza sehambile ngegama lika Jesu weNazaretha angafika uJesu into zilunga zodwa ake sizwe ngaye futhi imnandi indaba kaJesu kuMisebenzi chapter 10 iMisebenzi chapter 10 awuncede lapha ngemicrophone unika umuntu ozafunda la yasebenza na yebo baba chapter 10 iMisebenzi yebo asiqaleni lapha ethi verse 36 amen izwi uThixo alithumela kubantwana bakaIsrayeli amen eshumayela ukuthula ngoJesu haleluya uyinkosi yabo bonke yena uyabona uyise lizwile lizilele uyise uchumayela ngoJesu amen umlimi uyachumayela ake sisithi uchumayela ngani akutsho sisi izwi uThixo alithumela kubantwana bakaIsrayeli eshumayela ukuthula ngoJesu mana uThixo uyachumayela this is wonderful umlimi wenzani uyachumayela uchumayela ngobani ngoJesu thina lathi sifuna ukuchumayela ngaye namhla ntambama la amen ubaba uthumela ilizwi abesechumayela ngoJesu madoda namhla kuyalunga kithi la amen ogulayo uyaphila kuphela amen nolezono ziyathethelelwa nguJesu la amen ngoba kushunyayelwa ngoJesu igama lenkosi malibonga nansi izinto zilunga madoda amen haleluya nangu uJesu ejujume nanti ilizwi elivela kuJehova amen haleluya libheke ngapha bafikayo bazababonela indawo wena usuphakathi kwenqola khangela ngapha yekela lapha bazayigadi khamba umoya kaMlimi uzabasiza wena bheka lapha kuJesu amen haleluya khangela uyise usimakade inkosi yokuthula usonini nanini umdala wezinsuku nxa uchumayela ngoJesu yayuzwe into le
Yeah. Siyabonga kuba sejujume. Umlimi usesitshela into enjalo. Bengingakwazi lokho. Ngibanothe kwazi. Bese ngakwazi ukuthi ubaba uyachumayela. Nxa echumayela, uchumayela ngo Jesu. Silenhlanhla. Madoda, bazalwane, nani nonke lize lapha ntambama. Namhla sichumayela, inchumayelo echumayelwa ngubaba. Sidlulisela kini. Hey, awubakithi lingasikhangeli thina. Akusithini esichumayelayo. Hayi, ochumayelayo ngubaba. Uchumayela ngebumba leli. Uzwile dadewethu. Ungakhangeli leli bumba, laleli lizwe liphuma phakathi. Amen. Hallelujah. Leli bumba leli lifana legapha leli. Khathesi liyezwa lapha kwenza umsindo. Kuyahamba 20 kilometers khonokho. Kuzwisa abantu abangaphetsheya kweborder eBotswana lokho. Kuyabazwisa phezulu kule imbhobho phezulu ohambisa indaba yonke. Khathesi ngathi hallelujah. Ungalalela kule ekwethi wa. Mina ngilokho. Mina ngispeaker. Ngiliboxeni Jesu. Okhulumayo. Hey. Khathesi nxa usizwa lapha ibox elikhulumayo. Hoyi, lizwi leli. Khona lapha nokuphuma ilizwi khona lapha. Kunjenga lapha so ibumba leli liyispeaker. Ochumayelayo akusimina ngumoya oyingcwele. Uchumayela ngoJesu weNazaretha. Hallelujah. Namhla ilizwi lithunyelwe lapha ejujume. Amen. Akuphinde futhi amazwi amnandi la. Izwi uThixo alithumela kubantwana bakaIsrayeli. Eshumayela ukuthula ngoJesu Kristu. Hallelujah. Uyinkosi yabo bonke yena. Hallelujah. Uchumayela ukuthula. Kulamadoda alomsindo enhlizweni. Madoda kulamadoda alomsindo enhlizweni. Ahamba zabale akhulume yedwa esendleleni abale imini ngu 2 3 4 akhansile yonke into athi so no eyedwa afumbe ukuthi isibhekelo swahwaxe yedwa khamba umbona uthi ubaba lwamzahlanyelwa Yesu uzahlanya ngoba unomsindo enhlizweni uzuthutshelele ezandleni azasikize ngesibhakela indoda le inomsindo ngaphi enhlizweni manje namhlanje kuthunyayelwa ukuthula. Glory to God. Lendoda yona leyo ingeza uJesu khathesi echunyayelwa bese imkholwa kuyangena ukuthula enhlizweni. Uyinkosi yokuthula yena. Amen. Umama olomsindo enhlizweni uhlale egcwele njengomanzi amnyama. Usikhukhula ngoqo baba. Ngiyakutshela nxa efikile ubaba vele umama ugcwala ubaba engakafiki. Athe buye ngena egedini so uvela hlamplانelo lokumphendula. Nxa ubaba ethi khawo makhwatshini athi kubakhwakwazwa kathini. Makhwatshini mangishone ngendlala mina uke wangishiyela imali khona. Ya, ugcwele umama lo. Unomsindo enhlizweni. Utshone songa ilanga lonke esehleka lokugeza imgani. Kawachanga nix khange kakatshintshile impahla athanyele ngazwe igume ekuseni lokho ezigqoke ekhathi ezintambama. Lokho enuka amaginqo ukuthanyela iguma. Anjabo unomsindo. Wena. Kodwa malibonga igama lenkosi. Namhlanje ntambama okholwayo uyanikwa ukuthula ngoJesu Kristu. Uyinkosi yabo bonke yena. Yes. Ake siqhubeke ngalo baba. Glory to God. Niyalazi lelozwi. Hallelujah. Elimenyezelwe eJudiya lonke. Amen. Laqala eGalile. Hallelujah. Emva kokubhaphathizwa akushumayelayo uJohane. Qhubeka brother. Lokuthi uThixo wamgcoba uJesu waseNazaretha. Yes. Ngomoya oyingcwele nangamandla. Hallelujah. Ohamba njalo enza umusa. Amen. Ephilisa bonke ababekhwelwe uSathane. Yes. Ngokuba uThixo wabe naye. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Nanga amazwi amnandi. Hey, uyazi kuhle lokhu. Yeah. Umlimi uyasazi sonke la. Yeah. Uyakwazi ukuthi uJesu uyakwazi ngaye. Yeah. Uyazi umlimi kacatshelwa. Noma uyisidakwa kodwa uyakwazi. Lo muntu othi mina church angifuni. Siyadinga nisonto ngiyabafazi. Yena lo wenziwa njalo lulwazi. Ukukhonza ngokwabafazi. Lejaha liyala lithi ngiza khonza sengimdala. Uhlutshwa yini lulwazi. Uyakwazi ngoJesu othunyayelwa khonapha kodwa akafuni. Umala ngabomo uJesu. Kodwa ilizwi uyalazi. Uyamuzwa umlimi ubambe sonke la madoda nanti icala la. Kulabantu abaziyo ngoJesu kodwa kabenzanga nix. Nansi indaba nansi. Wenzeni ngaye? Lokhu ubhema igwayi, ulokhu ucha umfazi, uyanatha, uyatshontsha mama, ulisela utshontsha imali yakho emabhrugweni endoda. Nanku. Udlisa indoda, wenza nonsense yonke yona le, all right. Kodwa ilizwi wenza njani? Uyalazi. Wena. Uthi umlimi liyalazi lelos. Amen, siyalazi. Indaba kaJesu siyayazi. Isho iqiniso siyakwazi ukuthi khona indodana kaThixo ogama layo nguJesu Kristu weNazaretha. Abanye bayamazi kodwa kabamkholwa. Bake bashunyayezwa abanye ngaye uJesu. Kodwa beshunyayezwa amazwi wonala. Kodwa kawabancedanga ngoba kabazange bahlanganise amazwi kaThixo, ilizwi likaThixo lokukholwa kwabo. Amen. Intshumayelo asibasizanga. Lalela sihlobo. Vula inhliziyo yakho ntambama. Wamkele amazwi kaThixo. Ungaphenduleli inhliziyo njengomgano okhangele phansi. Wena. Lalela bhuti, lalela ngikutshele mfowethu. Umuntu ofuna amanzi okunatha inkomsho yakhe uyayiphakamisa akhongozele. Glory to God. Ngiyakucela mama, lamhla khongozela ilizwi likamlimi. Ungathatha inkomsho yakho ulethe isibunu sayo sibheke phezulu. Sizathela amanzi okuphila azachithekela phansi. Uzahamba ulambile wena. Uzabulawa yikoma. Yeah. Ngiyakunyusa ntambama. Akuphendula inkomitsho yakho. Phendula inhliziyo yakho. Ngibilika sihlobo, thobeka. Yamkela ilizwi lika Jehova. Glory to God. Ngiyalazi lelozwi. Elaqala lashunyelwa nguJohane ehlane laseJudiya. Elokukhuluma ngoJesu lo. Ukuthi uThixo wamgcoba ngomoya oyingcwele nangamandla. uThixo wamgcoba ngomoya oyingcwele nangamandla. uJesu ugcotshiwe, sibuthanele ogcotshiweyo. Igama lenkosi malibonga. Hallelujah. Glory to God. Asilandanga mahala, sibuthanele uJesu ogcotshiweyo. Akubale futhi 38 mzalwane. Lokuthi uThixo wamgcoba uJesu waseNazaretha. Nanko. Ngomoya oyingcwele nangamandla. Amen. Yes, abanye bagcotshiwe ngama-degree awe-business. Abanye bagcotshwe ngama-degree awe-carpentry. Abanye ngama-diploma awokuthunga. Abanye banama-degree awe-civil engineering. Abanye banama-degree electrical engineering. Bagcotshelwe khonokho. Amen. Kodwa nansi indoda engazange ingene isikolo sezwe, kangenanga seminary, kasangabe khona lapha, kodwa malibonga igama lenkosi. Yena ugcotshwe nguThixo ngomoya oyingcwele nangamandla. Amen. Hallelujah. Akelizwe umsebenzi wakhe lithi wahamba esenzani? Ohamba njalo enza umusa. Uyakuzwa lo? Ephilisa bonke ababekhwelwe uSathane. Amen.
ngokuba uThixo wabe naye. Hallelujah. Umsebenzi wakhe uhamba ewenza. Igama lenkosi malibonga. Umsebenzi wakhe angafica umuntu so wenza umusa. Umusa kawubhadalwa. Kayiko lathi singamthengisi. Umusa ngowesihle. Angafica umuntu ehlupheka wenza umusa. Hallelujah. Namhla ntambama sokhona njengoba nekhona so asimusa alawo. Khona ubone. Vuma uzabona isimanga isifo sakho siyahamba. Wahamba njalo esenza umusa. Bese lisithi ephilisa bonke abakhwelwe nguSathane. Ha? Kulabantu abahleze emhlabeni abakhwelwe nguSathane. uSathane uyakhwela. Uyagada uSathane. Uyakwenza inzomba. Lalela ngutshele. Lalela sihlobo. Khangela. Iasima ugadiwe. Inyawo zona lezi ugadiwe nguSathane. Lalela ngutshele ikhanda lelindi elidumayo. Lendlebe ezidumayo. Lalela ngutshele. Zona lezi okungapheliyo ugade uSathane khonapha endlebeni. Ukubambile inzomba. Lalela ngutshele futhi khangela ngapha ngutshele akulasifo esingela demoni lakhona. Zonke izifo zile demoni lakhona. Igwayi lile demoni lakhona. Isihlabo kule demoni lakhona. Inyawo idemoni lakhona. Amehlo idemoni lakhona. Ukuba isithulu idemoni lakhona. Uba isimumu idemoni lakhona uhleze elimini. Ukuphambana ingqondo lidemoni lakhona. Ukuchaya umfazi idemoni lakhona. Ukuluma indoda ngamazinyo lidemoni. Ule demoni. Khangela futhi ngutshele ule demoni. Awuzwisisi ule demoni. Ngocha umfazi ulani? Ugadwe nguSathane. Umfazi so umuntu okushiya endlini la. Umuntu okushiya endlini la ofihle esiphaleni. Omunye utatshike phakathi kwerufu lapha etshanini la. Ule demoni lona lelo. Ugadwe awuzenzisi. Wena. Kodwa namhlanje nangu uJesu senza umusa madoda. Uyafuna ukukhululwa? Kholwa lamazwi. uJesu uzawukhulula. Wahamba njalo esenza umusa, ephilisa. Wayengabenzi babe ngcono madoda. Wayephilisa bonke abagulayo. Hallelujah. Namhlanje ngoba lapho uzaphilisa wena. Kholwa ntambama. Bonke abakhwelwe nguSathane wayebaphilisa. Limnandi leli gama leli. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje abantu bakithi bayakhululeka. Yindaba uJesu khona phakathi kwethu. Hallelujah. Glory to God. Malibonga igama lenkosi. Namhla ijujume ilamadoda azalale khululiwe. Hey madoda, uSathane uyehla phezukwakho. Uyehla. Lamhla uSathane uyehla uyasuka eqolo khona lapha. Amen. uSathane uyasuka ngegama lika Jesu. Moya omubi phuma hamba ngegama lika Jesu weNazaretha. Namhla ntambama kunomhlolo wokuthi okholwayo uzakwenzelwa okuchiwo ilizwi likaThixo. Igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. Wahamba njalo esenza umusa, ephilisa abangaki. Lamhla abangaki abafuna ukuphila la bonke bazaphila. Amen. Omunye athi mfundisi mina ngikhulu manje ngizayenzelwana. Na ulezono unesifo esibi kule AIDS. Ulesifo esidlula icorona wena ugula umphefumulo. Na ulezono ngogula lalela wena ngoku intensive care. Not only intensive but super intensive. When you danger sport
ungafa kathesi uyesihogweni wena ngutshele kulayitha amalayitha abomvu empilweni ayaxwayiza sontshingo ye-ambulance umoya wakho usengozini. Sure ya. Unezono uyagula, unezono ugadwe ngudiaporosi, kodwa namhlanje ntambama uyakhululwa nguJesu. Ngafuni lutho, hayi uyabuya kuye kuphela. Wena wenza isinqumo uhlezi khona lapha uthi zona ngisazifuni kanti ngimubi so. If you acknowledge that ungavuma kuphela uthi ha kanti kubi kanje ukuba lezono ngigadwe nguSathane hayi angifuni mina man ngambona amadoda entsara mina. Yes, I've experienced men, I've witnessed men bechinga. Singangababona abantu bechinga mina. Umuntu singabongenza njalo mina ngifuna ngenziwa njalo mina. Angifuni mina uyakuzwa. Yenza njalo esonweni khatheso. Yenza njalo ukuthi yaporosa khathesi so uJesu uzakusindisa wena. Uyasindiswa namhlanje ntambama. Usho umtshela uSathane angisafuni Sathane. Akho ukumbambelela so. Kanti ngiyesikhokhweni angisafuni. Uchinge kanye kuphele. Uyawela ezandleni zomusa lapha. Izono zakho ziyathethelela. Yes. Ukuphenduka uthatha iviki. Hayi, ukuphenduka isinqumo. Osenza khathesi. Manje so. Kanti ngani ngiyakukhala ukugada ikhompyutha ngincane ngiphatha so angene emotweni. Hambani. Uyakukwenza khona lokho. Umlimi wayekukhangele sebenzisa yona leyo chiki yona leyo isebenzise la. Come on, yala uSathane khathesi khona. Male khathesi yala izono phenduka njalo so. Uthi asafuni mina ayeyi. Sathane ngeke ungenze so mina. uJesu uyahlangana lawe la. Uthi ufuna indoda echinga kanye kwanele. Funa umfazi okhalala izono one time uyamsindisa ntambama la. Ufuna ijakhe elizifumanayo athi sona ngisasifuni. Atsho eqinisi athi ansafuni Sathane ngoba ungenza so man ngekela mina. Ngambone becheda abafana bethi ngekela mina. Uzasukela lapha abambambelele khona. Have you ever seen that? Wakubona wena yenza khonoko. Khathesi so suke ezandleni zikaDiabolos. Amen. Yes. Zonda kanye. Yalisono kube kanye. Amen. Usindiswe kuhle kulunge. Yebo. uJesu khona lapha. And nxa usenza njalo izulu lima ngenyawo lithi hechwa. Lo sephendukile lo. Hallelujah. Lalela mhlobo othandekayo. uJesu khona namhla ukumelele khona lapha. Glory to God. Mlimi ufuna ukuwenzela umusa. Amen. Namhla ntambama. Lamhla la. Kufuneka umuntu ozimiseleyo. Yeah. Othi yimi ngilandwe ilizwi leli khathesi la. Yimi lalela futhi bru uyekela abantu bonke ungabi lendaba la. Nguwe lo mlimi linguthu khona. Bese ubuya lapha. Ngenhliziyo ethobekileyo. Ngenhliziyo ethi sokwanele Sathane ansafuni. Uchinga uthi ansafuni ayeyi. Khipha izandla zakho kuDiabolos noma bekumbambathe sithi wenza right yala ntsara phuma ezandleni zakhe ngegama likaJesu awusoze ulimale. Buya balekela kuJesu khathesi uyakuhlangabeza. Hallelujah. Uzawela ezandleni zomusa, uzawela ezandleni zenhlanhla. Igama lenkosi malibonga. Bani ozinikelayo? Ya ngiyazi uThixo kakhulumi kuphela kulomuntu khonapho njalo so. Khathesi isikhathi sakho vela phambi kwamlimi. Amen. Ya thatha isinqumo uthi ansafuni Sathane. Buye lapho uThixo uzakuzala kutsha namhla. Uzasindiswa. Glory to God. Uzakuthethelela uThixo. Amen. Izono zakho ziyacitshwa. Igama lakho liyalotshwa encwadini yokuphila. uJesu kwenzele umusa namhla ntambama. Uzakuyalala usungumuntu akaThixo. Uzangena engutsheni izono zakho sezithethelelwe. Asibunandi bokuthethelelwa izono. Igama lenkosi malibonge.
uma ukholwa, uma uvuma, namhla intambama yakho. Glory to God. Sukumani bahlabele lime ngenyawo. Glory to God. Nanti thuba. Izulu liyakubiza wena ukhethani. Never get you. Umlimi uthi buya kusindise akuthethelela izono wena ukhethani. Ukhetha uflathela umuso ngaka. Uza kwenzani mhla usifa? Ilanga leliza kujamela phambi kobuso bakho ukuthi ngakubiza ngeFriday intambama wala wena khathesi ngaka uhambe sihogweni. Kodwa ngiyakunxusa sihlobo, ngiyakunxusa baba, ngiyakunxusa dadewethu ngegama lika Jesu weNazaretha. Ngasihlabela lapha lawe sukuma woze enkosini lapha. Fika uzokhuluma naye wena wedwa. Umtshele ngezono zakho bese usithi ekugcineni baba ngiyazisola. Ngithethelela izono zami. Umlimi uyakhuluma. Uzakhuluma lawe. Uzalizwa ilizwi likamoya ongcwele lifakazelana nomphefumulo wakho lithi lona izono zakho sezithethelelwe. Usanikwa amandla ukuba ngumntaka kaThixo lokuphila lapha emhlabeni ungasasenzi isono. Ungasakhwelwanga ngudiabolos kodwa sewukhululwe. Haleluya. Namhla ntambama umlimi unomusa ufuna wena. Uyakubiza uJesu khathesi. Asisukumeni sonke ke bahlobo bami. Nansi ingoma ngasihlabela lapha sifuna laba abakhethayo uJesu ukuthi namhla baba ngifuna uzokhuluma nawe Nkosi ungithethelele izono zami. Namhla baba ngifuna uzokhuluma lawe Jesu umphilise esifeni sami. Ubuye lapha ntambama uzahlangana nomusa kaMlemi. So hey yo niwizono woza sihlobo sami kumsimisi wakho wosindiswa wophenduka namhla uyabizwa Inkosi. Hallelujah, bizwa na bizwa na wopenduka namhlanje uya Inkosi. Hallelujah. Woza my brother, sondela futhi, sondela dadewethu. Ilanga lakho lokukhuluma noJesu. Thandaza ngenhliziyo, vula umlomo ukhulume naye. Zinikele ngenhliziyo yakho yonke. Ukhona uJesu weNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Jesu atwabehile useduze nawe khathesi. Hallelujah. Hallelujah. Nampa abantu bakho baba, nampa abantu bakho Thixo wami. Hawukwela ntambama yenza umusa baba njengoba uhlala usenza baba kungumkhuba wakho ukwenza umusa Jehova ukubakhulula bonke ababoshwe uSathane. Igama lakho malibonke. Nampa baba bavumileyo, nampa bezwe izwi lakho. Hawukela ntambama sindisa inhliziyo baba evumayo. Dala utsha ntambama wophendukileyo okusithise ngokuphenduka baba wamisa ntambama ngegama likaJesu uthethelele izono. Yebo baba abantu benziwe babe ngabantwana bakaThixo ngokukholwa kuwe
Jesu weNazaretha. Ngiyakubonga Baba. Ngiyakubonga Jesu. Welula ingalo yakho Baba engafinyezwanga. Uphilise bonke abagulayo. Akukhathalekile isifo nomkhuhlane nokugula bonke Baba. Philisa ntambama. Bonke ababuye kuwe. Hawukela Jesu. Ngiyabonga Msindisi. Qinisa izwi lakho ngezimanga nezibonakaliso ezilandelayo.